Li Nîvyokê komek çalakger û mirovên olî yên xwedî baweriyên cihê ji bo şermezarkirina ji hev qetandina malbatên koçber ên ku tên binçavkirin çalakiyeke bêdeng didarxist. Di çalakiya şermezarkirinê de ku li ber ofîsa senatorên Partiya Demokrat ên Nîvyokê Chuck Schumer û Kirsten Gillibrand ya li Manhattanê hat darxistin. Ji her du senatoran re ji bo hevdan û çareseriyekî name hatin şandin. Her wiha çalakgeran ji bo nîşandana rewşa zarokên ku ji malbatên xwe tên qetandin xwe bi betaniyên folyo pêçandin. Çalakger Taragir got ku heta niha 6 zarok jiyana xwe ji dest daye û wiha domand. Today we had a silent protest because what's happening to children and families in this country. ام جبو وان مالبات و زاروکن کو جبو اولکاریه خواستپارتنه وی ولاتی و نکارن دنگ بکن چالاکی به دنگ لدار دخن. حتی نها 13,000 زاروک هاتنه گرتن و 6 جوان جی جیانا خوش دستانه. از چافدریا 2 زاروکن 16 سالی دکم و یک 11 مه و یدن جی 9 مه. اف زاروکانه جمالباتن خواه هاتنه قطاندن. Keşiş Fabian Arias ku tev li çalakiyê bû got ku ew dixwaze herkes ji bo zarokan dawa bike û wiha devam kir. Well, this is a different organization here in New York that is part ام وکی رخصنین جدا جبو پروسه که زحمت یا کو ایرو ام تیدانه چالاکی که لدار دخن. ام به تایبەتی جبو وان زاروک و مالباتان لهف جویانه کو نخودی بلگنامین همولاتیینه. لهمبر وان زختین کو جزاروکان را تین کرن دبیجن کو جکرم آخوا بسکنن او جبو ویجی دعا دکن. هزاران زاروکین کو تمنی وان جدانه لجهن جدا جمالباتین خوا هاتنا قطاندن. ایدی دوی زاروک جمالباتین خوا نین قطاندن. هر کس دوی جبو وان زاروکان جخودی را دعا بکه. هر وصا مروفین خودی درفجی لهمبر وی روشه دوی تشتان بکن. همو مروفین کو لدولتین یک بوین امریکا دجین کوچبرن. هر کس خودی بیرو باوری و چاندا جدانه. اف جی آلیک رند یوی ولاتیه. جبر ویجی دوی هر کس جبو زاروک و مالباتین کوچبر حسکرنا خوانیشان بده. Sinan Tunçdemir, Denge Amerika, New York.